tulang robot na mati no. Tulang robot nemi si debuta. Lama tadi uno, tu siamo nakona, aru na mati. Tulang robot tu si debuta. Iya ro, mau nama dok kata soal harus berkata. Tulang robot nami soal nak kena ni. Tulang robot nami sinaga. HP aku bapak tuanya orang punong. Anak dia orang sahabat dah mungkin tulang robot ni nama Teon. Nah, gimana perjuangan kau jual sono? Perjuangan kawin nih. Saya Boleh pas orang open no ni. Kawin nih. Hai maaf. Di sini marlah, kau nak hubo, tu bayar kita lah. Perjuangan tulang ni nak walap, masih jalo, kopi tulang. Tulakku, si jalo, timbang aku, agak hatani. Tulang ni na bango, bisa timbang ako. Ay matong, kina kau Oh ya. tulang ni nak walap, si jalo, kopi tulang. Iya. Tulakku, si jalo, timbang aku. Iya. Iya boleh, mau kopi tulang. Ya. Lagi tulang ni perburuan, ini perburu mau. Oke. Boleh majalo muna buli mau. Tutulaku. Itu kan? Asal dapat kita marak. Iman. Roma bapakku do omakku. Lagi dohot tulang ni nawala. Si matua ni si matuaku ni kumaro si matuaku. Madam totulakku. Medok tulakku. Borua HP hok do jabui hok mar bulan-bulan. Borua HP ya lapo tong do boru ni tulang. Tapi lagi nggak boru silalahi walap. Boru ning bola do mak. Ngene pertanyaan mo nak kinani. Nah. Di pangawin nak kinani. Tulang robot tu nomor laku. Tidak. Ang ano nomor laku, buat ikibang mo dulu. Mah. Tulang robot di mana tu nomor laku dan tulang robot ni sipit. Siya anak kino mana? Sirona. Sirona. Tulang robot di mana tu? Jadi tu ada bersogo dah kalau ni ala koma. Tulang robot tu adalah tulang robot ni konakin. Tu sinaga tulang ni bururai. Karena rumah dokter dia jelas dia ada saya terbaku di mana? Atas sama do lekku, mulai pembeli baru. Tak kira mulai tulangnya baru, tak kira tulang robot. Hula nami. Iya. Anurung. Edo. Songono. Nang dok Tak kamu. kira tulang nami tulang robot. Songono. Nak kena dia 4 orang di sini. Buat di sini. Hula nak tulang nami. Hula nami. Mulai kami satar. Gula nami nak parjulu sirai. Tulang manurung, bona tulang. Purba dok nenggolan bona di hari sinaga. Mulai dia ambil tong terakhir mau dibayar. Imat tulang robot. Tulang ni nak walap. Tulang ni buru sirai. Masa dang ai buanon ni siaka dui. Buanon ni sirai dui. Nah. Iya. Kan itu. Jadi monoyoto ini. Apa nama ibu? Tulang. Contoh Sari. kita masih dengan napar julu. Si matua. Tadi 20 api mana mercader mula tanah 70-an ya. Si matua kan si matua isi matarak di si matua. Merumah tangga mau taruh di si matua isi mah. Tulangmu satitil. Lu ngabe? Iya tulangmu. Tulangmu. Isi matitil niyo. Ngomong rumah tanggamu dah. Isi matitil tulangmu. Satitil on isi mah. Tulang ni nayalakmu. Ngabe? Bona tulangmu. Satitil dok bona tulang ni nahwala. Dan bedang satitil. Alanya kan kita berlanjut berbicara tentang dari bawah dulu. Ya. Masa boy satu tulang ngau doh omakku. Satu tulang ngau omakku. Mau lo bapakku boy. Boy ya satu tulang dok.
bapakku. Alai mau do omak kurang biasa tulang. Nggak? Halo. Kasai? Aku yang kata yopu. Oh, ban. Ida benda itu kon marbidu sama surak margoli-goli ngosol. Mau tulang ni omak ni batang boy pangulian. Yalah. Ya. Doh tulang ni nak ngarap tang boy sa pangulian. Itu sedih. Ada satu paham. Moro iboto ni nak ngarap. Do iboto ni omakku boy pangulianku. Tadi Peite to so. mau foto siano pusat Aku duduk mas orang grip ko kata kaya. to makta moi isudi dui. Isu dia sarap malapatan do. Nih. Nah, Sebelum kau lau, ngarap tulang robot. Ada ngarap ni. Nih. dak kado omak ana set tadi maju di tanah punya. Asa hurok ko to. Ino ba na ido ko pangulian na subuhi. Sabi yan ako. Na subuhi alapon muro tulang robot. Nama ropung auto tulang ni omakku generasi deh. Mengapa ada aku Ang mak? mapariban ni hula-hulay. Oh lo. Dah. Mura ini ko hono na. Asa hurok ko to. Bagi Peite. generasi nak kinani auto lah. Nih. Sono generasi bile huwe. Jadi ada itu. Peite. Masa sampai tu bonani hari kurang. Sonare sa patorok to, pitu sundu ba sonare ta ni ula-ula. Wari ma. Iya. Mulo e patorok ko. Itu sudut Ono, baik. Aha warna. Patorok jotok na Kalau bilo. kono mui dia ulah. Moro naing do bele aja tani. Dia mah ulah. Ulah. Dak masa pitu sudut do kono. Iya. 10 tahun lebih. Pitu tara matua ni Kalau ula. tadi ada kau ulah lebih padau. Lo tadi terangkan dulu. Nah, ulah songono. Ai mau soal gula gudang. Sudut nah, Oh. masa pernah kurung. Tara na iro. Ai mau saat kita horo satu si bonani Bari, Ma. do saat si mata muel kurung. Bahasa. Ilo pande do tulang robo na suwi pangulian. Ai itu. Ai oro samar ka tulang robot tu. Ya. Sada burham. Ima, au ma, Lain. tulang ya barita ma. Kurok ko ma to, boro mereka ma tulang ni makmu. Tulang nama, mereka sini mutar. Iya, itulah tulang Dah, robot. mulai ya udah. Moro tulang ni nani mu tulang mangiduk doi. Tulang robot di mana Oh. Mengapa katai ha? Jelas. Kekaihan. Dari Itulah jangan muna na sonoain. tulang ni Baru omak kejamatku, saya tantang dia. ai tulang ni omak ngopuk kuyopung. Nih. Ai agak titil do nam katai mau di tarobo. Peite sa patora ko to perkebara peda to iyon. Moro si jalo patulang imana mo libon. Osang. Halo. Ha? Halo. Ha. Jupa marulaw ni son. Halo. Si jalo tulan ni mana tulang robot, tulang mangi. Moro tulang robot ikut jam majalo di ulas lo. Ya betul. Itu lah pengalaman aku. Ihami pe. Bukan sembarangan. Kalau ihami, dagadong istilah berdala jabar nagok tua, Holland jabar nasaur do. Tulang robot. Dah, moro na bergor tulang ni nak wap si jalo tulan. Halo. Dah. Alay moro tulang robot di ulas Ima, tulang ni nak wala di. Dah tulang na wap ini. Molo na. Tohak do pe. Alana asama tulang peba huna ni ala ni ba na mangyuton na niya ni ba Iyo. tulang. Iya, ada Dapat niya ala pitang matulang iba husi. Sama. Iyo Iya, dah. nah udah bahasa gabe bisa tulak kono oma. Datung na. Tak satu orang do oh ma itu. Tak kata yung pinakpin. Nak wala do satu orang. Nagwala. Aku mak ni ba tulang robot. Tulang robot. Songono, dereng mada. Ay tulang ina ken na holan napat holan na mamamisa ko na kitulang robot. Contoh songono. Au parjulo marhula-hula. Iya. Martulang. Marbona tulang. Marbona hari-hari. Marmatamuan. Marmatani hari bisa. Di Bamopar. Kamu pak. Gadi dalungai. Iya. Ini martingka. Berarti sa tingkat tahu omak. Tulang robot itu tulang ni omak. Contoh anak kira nih. Mono tulang ni bapakku opuk. Tulang ni bapakku opuk usbi. Iya. Dan gue tawari. Mau nedok pe bola tulang oke. Asal dapat do tulangi mengikut ke bapak. Generasina itu adalah opuk. Oke. Dia tulang ni omakku saya titil omak. Ngapa? Gue memang tulang auto sih. Tangkak de beo. Moro tulang ni namar hamarangi. Sudut bersudut tadi dah. Alai moro tulang ni nani alap bersudut do.
tulangnya berarti dia membuat tulang lain. Baik, Mas. Baik. Moro pangalapan, moro tulang nyomak, tulang robot. Nah, moro tulang nyawa, tulang mangiu. Tulang mangiu piga sudut turoi. Baik, orang nan hidup Bersama doh. bahasa sama orang ngomong. Dia. Ai mor satai. Baik itu sesuatu orang tuh salah.